Kapitan Enteng. Enteng, kunakmet nga italim dagiti manok, agraman dagiti taraken mo abaka. Ay saanen akasapulan? Anya saanen akasapulan? Kasano nga no pirgen dati mula dagiti kalugaran tayaw? Nagandayo tinangibulusa ka dagiti taraken ko. Panagkunam ka de kat agpatinggada lang iti solarta? Addadan tupay nga taijay inton agsubli ka? Ay, nalipatam samet ang makapag nadagiti baka. Ay na don't worry. San abalik ta sakti kapitan? Sakti ka nga tuwan dito barangay tayo. Okay laeng nga ramidem ti kay kayat mo. Gapot ta kapitan ka. Kasta ti kayat mo asawan? Ay awan ti inbagak akasta. Ay dungaw, agpakada akon. Tagjuti akpay di barangay ul. Inakan mo dagiti manukaw. Kasano ko maapakanag? Kat saan dapay mat ngay mapon? Kasta? Ay, kunak tumat nga minkan ka nga ikulong mo, wano italim dagiti manok. Ay saanin? Bayam, tamanganda iti root. Ay, nasaysayat mo't lang no ikulong mo. Tapno saan da atakawin. Saan na mapasamak na ita? Amuda sakti kapitan. Kaya't nasawain. Kabutang da, dito'y barangay tayo. Ay, aday taka manon inteng. Bagim laang ti pampanunutam. No di mo kaya ti ma-stress. Di mo bibiyagan dagiti bulos at tarakan ka. Naawatan. Nek, anya nga dito'y impos ni Mario iti fishbawk. Sino ang Mariaw? Ni Mario at taga-kabangibang nga ili Nan, kita agmanti ko nam nga impos na. Aday ta. Ne, wan nga agpaysaw. Kinansamot dagiti baka ti mula da apagay. Un nga rod tuyang. Kita nadadaal dagiti mula da. Awan pa yun makita abulong. Isumuman day taladawan dagiti baka nga impos na. Aday ta. Naisum kon. Bakan samot ni Kapitan Dagita. Kaslasan, Mike. Anya katasaanan, kita ngamin na imbag naglawag abaka ni Kapitan Dagita. Ay, nukas ta nga raw. Mapana kita ayan ni Pare Inteng. Ibagakkan ko na, tinaipos iti Facebook, abaka na. Paray! Anta ka dita! Pari badong, si kamot gayam. Nala, umunag ka pa'y Saanin, Maray? Anta ka din ni Pare Inteng. Anta ko man napatag ibagakkan ko na. Ay, saan pa'y anagawid ni Inteng? Anya ayat ibagam ko na, paray. Sige, sikalatan ti pangibagaak, Maray. Ibagam tulangin kan ko na intong sumangpait. Anya day taaya, pari badong. Kita am dito alatawan, Maray. Baka ni Pare Inting dagito, saan ka day? Wen, pari badong, baka na dagita. Apay aya? Ay na. Nakadanon da iti kabangibang alugar. Kita kasnapay. Dinadail da dagiti mula dagiti manalon ijay. Ay, sos. Day tanja ibagbagak. Ay, mangibabain day dyan nga Inteng. Ay, ibagam tulatan kan kuha na, Maray. Amang ano di na pa'y nakita day taapaws. Apay akasta ti rupan. Itati madlaw ko akasta ka. Apay. Dagiti taraken mo abaka, Inteng. Di manundan iti kabangibang alugar. Kat kinanda ti pagay amula dagiti manalon. Awan ti pagparikutam, tagawid dan tumutlaang dagiti animal ko. Saan aday tati kayat ko asawan? Di ka kadimasyan ka dagiti manalon, anadadaal ti mula na, gapo ka dagiti bakam. Inbaga kami nga aladan da dagiti mula da, taplusan akanan dagiti animals ko. Ay, jak amukan ka, Inteng. Di da pa'y latakawan dagiti bakam. Saan akasta
Amo man nagningin na dagijay nga animals ko. Wen kapitan ka. Kasta ti panagpampanunot mo. Ay, unay kan inteng. Ti kunam ka de, gapo ta kapitan ka. Kat maaramid mon ti kay kayat mo. Gapo ta sikat ti kangangatuan at tao dito barangay. Nay, apa si Mardang ka, Jepaut? Parta ka mo tagmaneho atap no Santa Marabian. Anya turasain. Ay nakakagawad. Diyo ka di makita dagita baka di tating ati kalsada. Anya nga tano at alam. Anya? Uy, kat no nagdadakkel dagita abaka. Sapay tricycle laang dito nagluganan ta. Kat kasano ngayon? Sigurado Marabianak. Sayang dagiti customer ko. Ay, makapasuron mo dagita baka. Asino takin kukwa ka dagitaya? Apay mga mingay bulos da? Baka ni Kapitan dagita kagawad. Nagloko mo na dya, Kapitanan. Di na mo pampanunod ang tipiruwi siya may tadagita baka. Mabutang da nga agreklamo Ta isukat nga ron ti Kapitan. Ay, naglokon. Di ore man iso ti Kapitan. Sana nasaya ti kasta nga raramidan na. Mabit lang kagawad. Taabugak dagita abaka. Ay, mabit lang ang Jepot. Nay. Inruar mo matan ti cellphone mo kagawad. Anya taramidan yaw? Di mo payabugan dagita baka. Tag-video akpay. Iti kasta. Saan taon na makapagrason ni Kapitan? Inakaon, kagawad ko anang. Nakapagmerienda ak matan. Mabit lang ang Jepot. Apay ka day. Alam day to. Anya day ta? Kita ano niya? Nay. Nagadumot amak makanday to, kagawad. Wen, para kan ka. Narabyan ta ngamin na nakaawid. Isa na panunot ko timang taditi kanam. Tapno saan kan nga gluto inton sumangpet ka. Agyaman ak no kasta, kagawad. Inton maminsan tumanan Agananad ka, Jepot. Nay, maya matiisam mo ngay madititersenak maritulang. Nakitak dayjay, marikwanang. Nakitam, tay? Ay, di ka din agin didek. Nakitak nga daing nyawat mo kinijipot itahay maray. Amangan no. Ay sos, kamalay ti pampanunutang marituyang. Awan relasyon may kan ni Jipaut. Pinagmeriendak laang tanarabyan kami anakaaway. Nag-sweet kayo mat itay maray. Nakitak anagmayati isam yu adwa. Kan adapay inyawat mo kan kwa na. Agdal na ka mamad. Tapno ibagakan ka, awan relasyon may kan ni Jipaut. Narabyan kami laang kapo itibakan ni Kapitan na naisali iti sentro ti kalsada. Anya? Baka kunam? Wan! Kita am tila dawan kan video. No saan ka pa'y mamatay. Kita amon! Wungag paysaw. Pasal salimot dagiti baka iti tengah ti kalsada. Nala! Ibagam kay day nanyat gatangam. Tagawid kan. Mangrikupak matay. Apay kano arabi naglukat ni kagawad ko anang tuyang. Narabyan da kanukin ni Jipaw tapasal salidagiti baka ni Kapitan iti tengah ti kalsada. Baka manen ni pari inteng. Wun nga raw, mano atawunan da ito'y aparikot tayaw. Nagdiri kat nagreklamo tuyang. Amang ano da tayo pa iti madaksan. Husto tako namba daw. Narigat akalabanan ni Kapitan tado ti connection na. Ikararag tayo langan, adumteng to kumama ti aldaw ang makatumpong iti mangkontra iti dakas nga ramid na. Ni Mari ko anang kumaano kabailan na, tadamat video ken kwa na. Nadagsunan day dyan nga ebidensya. Nakitam tuyang? Wun, nakita. Naglawag abaka ni Kapitan Dagijay. Anyanti ko nam Jipaut.
Narabyan kayo kinikagawad kwa nang iti kalman? Wan, Chip. Oy, nagdit kayon sama, Jipaut. Ay! Ah? Anyamot detang ibagbagam, Chip. Ah, Narabyan kami, ta inabog mi pay dagiti baka, ta nakasalida iti tinga ti kalsada. ah, Dagiti baka ni Uncle Mau. Naimbaglangan ta binidyo ni kagawad kwa nang. ah. Baka ni Uncle ka, kunam. Wan, sapay nagaduda. No kasta. Talaga natangken ti ulo ni Uncle. Hindi pa lang ibagbagan ni Antay, adi na ibulos dagiti baka na. Narigat mo't ngamin ti agreklamo. Ta kapitan kat nga rod ni Uncle Mau. Anya ko matipagbut ngam nga, Jipaut. Kasanungay, no ipabalod nak. Sapay adu ti koneksyon na. Numabutang ka, sakti mangibagakin ni Uncle Kao. Uray saanan, Chip. Awan ti pagdanagam. Takas iti kinunam itay. At da video ni kagawad ko anang. Kaya ta sa unday ta, at da ebidensya tayaw. Uray sak, saan kumot akanunungan ti kasya nga ramit ni Uncle? Ala kayo, Uncle. Ala kayo nga. Kayat mo asawan ko raw. Ireklamo da kayo ni kagawad ko anang iti munisipyaw. Ha? Ay, apay ka daw. Awan matamok abasol ko kan na Adda. Na. Anya ngay ko matibasol ko. Gapo ka dagiti baka yaw. Narabyan da kagawad ko anang kinjipaw ti di kalman. Kit basol ko pa ay. Doon nabuntog ti panagmaniho ni Jipaut. Sana ti panagmaniho ni Jipot ti parikaw, tangkal. Ah, No dikit dagiti baka yaw anakasali iti sintro ti kalsada. ha? Buyaam da ito impasa ni kagawad ko anang abidyaw. Ay, agore ka. Sa dino tinangalaam iti dayta abidyaw. Ay, idilit mo dayta kwarag. Uray idilit ko da itaw. At dati original ako piyana kini kagawad ko anang. Anya? Isu ti usarenda nga ebidensya. No saan mo nga aksyonan da ito'y aparikaw, tangkal. Ni Kapitan ti sumungad. Ay, ang mga noindano nan ni Kwarog ti imbagak. Ay, naskin nga ibijok nga nyaman ti pagsaritaan may. Narigat ang nusyak manan ti madaksay. Kagawad ko nang. Yahoo! Anyat gatangam, Kapitan. Ay, saan nag-agumatan? Umay ko lang ibaga nga i-delete mo. Noon yaman ti in-videom ang nakasib di ta cellphone mo. Ado ti koneksyon ka. Amom data. Ore ado ti connection mo, no saan mo nga aksyonan tinabayagan na parikot may. Agreklamo aklat ta, Kapitan. Saan ka akabutan? Nalipatam ka din asak ti kapitan. Kagawad ka lang. Oray sikat ti Kapitan, saan ka akabutan? Aglalo pa ikat sikat ti kamalay. Ay, alakid din. I-delete mo, kagawad. Ikang ka iti kwartam. Saan ko akasapulan ti kwarta, Kapitan? Aksyon kit din. Saan na siyak ti kalkalabanang? Ta saan ka akabutan? Idi pay lang nga ibagbagakken ka nga itali wenno ikulong mo dagiti baka ken manok mo. Angam di ka matdumdum ngag. Anya nga ita. Isa anak nga agpaabak iti dayja akagawad ko anang. Nah. Ado ti koneksyon ko. Ay, saanen nga agbalin ti kasta akapanunutam. Ay saan asak ti kalkalabanin dayja taaw. Ay na, inteng. Imbes nga agpakumbaba ka, si kapay lang tinatangsit. Na yun, aya. Sakti kapitan dungo. Amom data. Asino tinangibagakan ka? Ano si ti kapitan kat mabalin nga aramidam ti kay kayat mo, ha? Panagkunam ka de, kat si ti kangatuan, gaputa si ti kapitan. Sulit. Kambalay ti kasta akapanunutam, inteng. Amam ti makuna a public servant, wenno saan. Amok Kat, apay nga ron akas tatian aramidam, Ay, ibagakan ka, inteng. Imbutos da ka akas kapitan dito'y barangay tayo. Tapno pagserbyam dagiti ka barangayam. Kasta ti public servant. Aramidam ti usto. Isu asaan ka nga agari-are, inteng. Ha! Ay na! Siyak ti mababain iti kastagar aramidam!
Anya ti raramidan yu diti paradaan ang kay. Ada ko maipawit ko kan kakwarog. Anya ti pawit niyaw. Gumatang kantuman iti tali. Iti kwarta. Igatag mo amin dayta. Ha? Nagadumot ang dayta kwarta? Wan ata nagadumot titarakan ko abaka. Aha, nukas na. Igalot yung dagiti tarakan nyo ading ang kay. Wan Kan saan la dayta? Bayadak pa'y dagiti dinadael da amula. Ay, nasaya ti kastang aramidan nyo ang kay. Sigurado ang maragsakan dagiti kabaranggayan tayaw, iti kastang aramidan yaw. Anuam ti adu atale, inteng. Italit titarakan ko abaka. Ikulong kumutin dagiti manok ko. Paisaw? Magluto kay ti pangaldawan ta. Sige. Agluto ak itinaimas asidaam. Agyaman na kadagiti bagbagam kanyak. Hindi na palabas nga aldaw dunga. Husto dagiti imbagam. Nalawlawagan ang ti panunot ka. Sana nasayaat. Ti kinakapitan ko ti pagtangsit ka. Tapno abuswag ti padak tao. Ay na. Agyaman ak inteng. Tanakapanunot kamutlaangan. Ay maragsakan ak itidayta. Ay maragsakan ak. Tanakapagpanunot kan. Husto ka, Kapitan. Sana gaputa barangay kapten ka. Kat abuswang matan ti padam a tao. Ala sige. Dadan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangal.